Sing Tamgi afaba mari lehanna ba hona bada ningthaugi thodang hen lohani haina Chief Minister N Biren haikre amade Mahiroi lising kunsa manga chatruk tarahumdoi na saruk yaduna ngasidagi Board of Secondary Education Manipur na lawba metric parikya hokre Kurumjare ISTV Pauming Tabirva Simutaram Nokchare Haujima Punga Pau Sing Tamgi afaba mari lehana ba hona bada ningthaugi thodang hen lohani haina Chief Minister N Biren haikre Nongna Chief Minister Oiraba N Biren na ngasi Palace Compound leiba Maharashtra Lesemba Sana Zawbagi Konungi Phibam yengsinbada wafamasi magna phongrupaga loinana ningthau Lesemba Sana Zawbaga unaduna wari sanake magna makhata na phongrukibada Singi lam saukatana Manipur saukatu yaroi Singi geographical condition na tampaktagi ahianba khudong sabati bachangi masigi damak topographical need based project senduna center da khankre department ki official amadi mari lainaba minister singna khul singda changduna prajaga yamna afaba mari lehan bachangi thabak oina pangthoktuna khanganbasu mathau tai haike inga tamgagi balance ma development da fazana lainana basi kamai tawadaga topographical need based budget aina ma idea taw lairiba ada lairiba geographical factor dugi matungina sembiyo budget tampaki chama thungboda singda sani thungboda kale ngasagi kanoduniko by natural na piramba topographical need tuniko aduna madugi podu mo yam harawe center government es madugi yam phaini ma haiba paisa je ko state government dai pige damate center dagi koina budget semada yaurdame singidi sumaina khunamda chatpada tampakta tara sangbudo moida chama sangi aduna mase pibi da baya da bani haidana madu fajjana center gi convince torga lauraga phata bakanda ai mota sahi tara manga tara da saukhat pa chapmana bangam constitutionally natraga amagi da taunagi ba pot punin lei but attachment and recognition ngasi Manipur na state ma leirise Bharat da pulli merger agreement tawi ga ina leiriba khoi pride ma leirise ngasi ining thausi gi leiram jaga de khoi leiro ningthau pan bagi asang ba ningthau palaga lengak sasal lak bagi asang ba pari puri gi amu leiba du ngasi khoina India da merge torga leiba matam khoi da khoi ning kha tam balaiba amoina leiram mine ningthau pan balaiba amoina leiram mine haidana khoi ngasi chauthoi se singda da dum chauthokra ngangba khoi isu ningthau palaga hawrokpa ni independent oina hawrokpa leiba ni haiba ado ining thau basa buduna dum namtharaga thamaga di yararoi haidana du gai lakse Mahana makata na phungukibada ningtamba iramdam oirakpagi chauthokchaba adu ngasi fawba mangre Lamdam asida hauze Bharat Sarkar ga wari sanariba NSCN-IM gi lalonub singi designated camp lei hairibasi pramanga loinana center da khangane international border da leiriba tangdu leita daba ase akhanaba tim semdunu yengsile masigi report center da khangalagani haike official designated camp se madune government gi mathawni unofficial designated camp leiba se identify to bomsang sinna palaw lawne yaro karai da camp lay with photographs madugi taurkanda center da madu karamai tawdana thamgibano kari da yanaraga tawbano matamdugi government ga kari haina yanabano natraga hega thamjallibra kari no haibado peace process am da layrimina do lay haibadi haire aikhoisu some photo da kari da dum ko thengnagre adu toba adu ai appropriate action khara haidare ai center da madu appraise togani adu mayam bai phajana ai office sangba hor kan ko phajana ai ticket to hogani Mahiroi lising kuntra manga chatruk tarahumdoi na saruk yaduna ngasidagi Board of Secondary Education Manipur na lawba metric parikya hokre parikya sida board ki center kunmathoi private center umudani thoi punna center mafudahumdoi da parikya pangthokle parikya si mapung phana pangthokpa ngamnanaba
सेंटर की अकोबदा मीटर चामगी मफमसिंगदा CRPC की सेक्शन चामा निफु मरिगी मखादा मी मंगा नत्रगा मंगादगी हेना पुनबा यादबगी अथिंग थमले सेंटर सिंह येंसिनबा मेंबर मरी मरिना साबा फ्लाइंग स्क्वाड टीम हुबुतरुकना मथौ तौरे बोर्ड न लौबा क्लास 10 की एग्जाम से मोरे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दसु माहिरे चहुम तराहुंदेना सरुक यादना पांथोके परीक्षा सेंटर असिदा KSO मोरे ब्लॉकना निंथि नंगा सेंदुना नियम चुमना पांथोकना होनके बीजेपी न लुचिंगबा सरकार असिगी अहानबा कैबिनेट मिफम ngase ऑल सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांथोक्रे अनौबा सरकार असिगी कैबिनेट मिनिस्टर TS विश्वाजितना पांथोकलिबा कैबिनेट मिफम अदुगी मतंगदा IST न्यूज़ दा फोंगोरपदा ngase मिफम अदुना UNC गा तांग 13 दा उनादुना वारी सानादुना यासिनबा पुरकनबा होनबा प्रोटेम स्पीकर खनबा यावना वाफम खरदा खनकी हाइना फोंगोरक्ले इकोनॉमिक ब्लॉक की मतंग दे अखोय कैबिनेट फंडिंग हाउना अखोय की कंसर्न नि से अखोय की हलपालेबा अखोय की ऑल पार्टी मीटिंग अनऑफिशियल ओबदे तुम खनरगा करी की दमते अखोय सी लेहंदोनो हाइबगी मतंग अखोय खनरगा लेगे तुम सी सो तुम अखोय तांग तरागा मापनदा अखोय प्रिपोन तौरगा हाना को मंगा तौने हरमदो अखोय प्रिपोन तौरे हरगा अखोय मीटिंग आदैदा सना अखोय की कनोदा मीटिंग तौगनी UNC का पुल्लगा अदुगा मफम दे अखोय हुजी नॉट जस्ट डिसाइडेड बट अखोय की मफम चाबा अमदे येंगाकांदा मखोय अखोय वारी सानारकान याम थुना लिप तौननबा अखोय फननबगी गवर्नमेंट की तरफ तगी तौरी अदुगा लोना पॉजिटिव यामना ओयना आई थमजगे दुदी अखोय हयेंग अखोय प्रोटेम स्पीकर खनगदबा अदुगा स्पीकर खनगदबगी मतांगदने अदुगा अखोय तांग तरागा अखोय मापनदा प्रोटेम स्पीकर वासकनी अकॉर्डिंगली ता नेक्स्ट डे दा अखोना स्पीकर इलेक्ट तौरे हरकांदा अखोय MLA मया वासागा अखोय स्ट्रेंथ सांग अखोगी मेजॉरिटी वोट तौरे हरकांदा मखा हाउस की तबम थोप पोट मखा ताना दम चथगनी म्यांमार आर्मी ना थासगी तांगमरी दा इंटरनेशनल बॉर्डर ओदिबा म्यांमार अमदी मोरेगी लोनबा मफमदा मणिपुर की लम हाउलैंड 5 विलेज मनाक्ता लेबा सो मिल अमा म्यांमार आर्मी ना थुगाइबगा लोइनना मपोट मचै मांग ताखनख्रबा मतुंगदा ngarang khangawdana हाउलैंड 5 की खुलगी लंबी मनाक फावबा फॉरेस्ट की सरुक कया मैचालख्रे तरामथै सुबा सम राइफल्स समदि मोरे पुलिसना मई चाकपक कन्ननबा थबक पाइखतखे थौदो अदुगी मतंगदा हाउलैंड 5 की चीफ लालखोलुन हाउकिपना पेंदबा वाफम फोंदोरक्ले कांगबुगी बर्मा आर्मी की आउटपोस्ट में लेबिदे अदुदगी चाकपने अदुदा मसिन चाकबाइसे तारीख मरीदा होगी तारीख मरीदा बर्मा आर्मी ना फुल यूनिफॉर्म दा लागा अखोई खुन्ना चंगगा कनो आई मिल से सो मिल से एक पुकट बुजा अदुगी वारी लोइसिनदना ngasi pau madugi wari su loisindaba adudam moina ngarang se sumaina mei ho walaga ekoi kun pau se sarok pau se mei chakak aduda mase mei chakna sa naina police ta information pile MPCC की पब्लिक रिलेशन की कमिटी सेमख्रे कमिटी की चेयरमैन ओइना MPCC की वांगांगलोय KS J किशन मेंबर दा MLA गोविंदास कोंथौजम K रंजीत TS लोकेश्वर K मेघाचंद्र AK आथर O हेनरी अमदी कन्वेनर दा S बीरा हाबले हरे हौजिक अटेन बेंच लोगजदे from Nikla Bakery. पैसा पेन रिलीफ ऑयल में ख्वांग नाबा कोक चिपा तांग चिपा फूना बिसिंगदा सिनबा यारबा लिक्सा गुमने पुथुक सबा औजा The new Gixxer 2017 series beats your heartbeat.
Iridio Coaching Institute. Admission open for 5 months. CBSE Foundation calls for classes 9, 10 and 12. There is commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Iridio Coaching Institute, Kesampa Tutum Lekai behind Belgio Hotel. Contact number 81-310-25634. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Dr. Anjuli Nayak Nursing School की अहानबा बैच की JNM की लैम्प लाइटिंग एंड कैपिंग सेरेमनी ngasi Julalanda Laiba Imphal Christian Church ta pangthokre Thoram aduda Janims Hospital की Nursing Superintendent P Landone Kuki Christian Church की Administrative Secretary Dr. G Lunkin yauna miyoy kyana saruk yake Mairoi singda mana mathumsu yenthoke National Highway Sinda Economic Blockade Sathai Haibagi Maralda Paduna Ain Yoiba Tabak Lokaliba UNC President Gaidon Kamai Amadi Publicity Secretary Stephen Lamkang ngasi Imphal East ki Chief Judicial Magistrate A Nokne Sorigi Court Tap Puthok Laba Matungda Mars ki Tang Kuntra Matai Fauba Judicial Remand Lokthakre Gaidon Kamaina Court Tagi Thorakpada Paumisina Hangba Wahangi Paukumda Mahaki Judicial Custody dan Laibana Anova Sarkar Ama Laglabasu Mahaki Oiba Kamendi Pinindi Haike. Since I am the judicial custody, I don't have any comment because I have already cut off the contact with those people who are working outside. So let's pray hard because new government has come and new initiative has already initiated. The more outside level, I judicial custody level. I say I comment in Lamphel Police Station की मनूं चंबा लांगोल गेम विलेज समदि लमदें खुनौ फाउनबा लंबी की नाकलदा नन मणिपुरी अमा नोंमैना कापतुना हातलमले मनांग नकपदा लैबा मियोयसिंगना ngasi सौरागना अयुगी पुंग तरुक मुक्ताबा अदवाइदा लमफेल पुलिस स्टेशन दा असिबा हक्सांग अमा लैरे हाइना पाउ पिरकपदगी पुलिसना असिबा हक्सांग अदु लौखतुना रिम्स की मोक्ता पोस्टमार्टम तौनबगी दमक थंखरे लैखिद्राबादनी अदुदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनूं चंबा मिनुथोंग टिलीपतिदगी अजय कुमार चैकुनमरी अपोकपा सुरेश प्रसाद कवे पुलिस तगी फंगबा पाउगी मतुना लैखिद्राबादनी असि मफम अदुदा पुरकलगा सकंगबसिंगना नोंमैना कापलंबा ओइरंबा याय हाइरे थौदोक थोकमदगी 9 mm गे कापथोखरबा नोंमै टोकनिंग अनि फंगले मिसी असिगी मतंगदा लमफेल पुलिसना केस अमा लौखतुना थिजिनबगी थबक चथखरे अजय कुमार कनाना करिगी दमकता हालमलिबनो हाइबा चप साबा खंगमगमद्रे इम्फाल वेस्ट एसपी गी लिचिंग मखादा IMC अमदी सिटी पुलिस का पुन्न खुसमदुना इमा कैथेल सामू मखोंग अमदी कैथेल गी नाक येत्ता पैदुना अमदी मफम सादना लैरिबा अमोटपसिंग ngase अंगनबदगी हौदुना सेंदोखरे लमतु सेंबगी थरमदुदा सरुक याकिबा सिटी पुलिस की OC जोइना फुंगदोरपदा दुकान फमलिबा दुकान मपुसिंगना इम्फाल सिटी असि मसा मसागी युमने मसा मसागी सुमांगनी हाइना खलबदी कैथेल असिबु लु नाना थंबा ngमगनी फुंगदोके I samu no kudoi ko posai jinji ina kalu khadu ko ko posai bayang di public place da patang mo kon de da ko ko gi hare hainabi masi pudang se sa ang khadu ogadi kar ma kai thogani aduga dukandar kaungu lady ba mayam jinji ju makoi to ai gi yum mak ni ai gi sumang bong ni na khanbi raga amora kai lambi da so da hu bidaragadi adumati ai ko gi phajaraba Imphal city mayon je ko dana jene na ai asama to Moirang Municipal Council gi manung sanba Moirang Okshongbung lekai dagi Moirang lamkhai phauraga patlong lekai taraga Loktak tamna chenthakhigadaba turel maril asigi soroki nokchup thangbaga tainana lairiba yumsing sei khudingi ising isaugi awaba mayok ngariba ase mari leinaba singna nongju tha lakchingaida sanjin biduna miyamna awaba mayok ngariba si kokhan biu haina lamdam adongi praja amana phongdorakle
lambi gi nusup thangda leriba turel macha sina pubo ngamde sim mathakta amuk kari dawge bu khoi gi local inhabitants hai tare inhabitants na kari dawge bu akhoi gi turel matha sida dukan sajanba masi akhoi di khanbada tawida ba thabni adu akhoi na authority oidaba dagi haiba yadabagi wani tasengna municipality area ni municipality ki councillor sing leiri adu local MLA leiri hairiba thabak sing se tasengna akhoi na di yajaninde adu akhoi na authority oidaba nina hek hairu akhoi masen ningsina dabagi wamla kadra ina gasiba ba haide adu tasengbadi MLA local area ki puri MLA municipality area ki councillor makoi mathau oibra haina khali Natural Disaster Management Committee ki ihut ama oibatun natana Public Information Center Moirangi President Sri Khabana Phongdorakda isau lakjingi asida 12 matek asida sajiliba yum singa si matam sana lathok pi hona ba amadi marilai na ba department singa su niong wang mada sagatliba yum singa si haina kibagi matungina thabak packet pinaba apil tawrakle Disaster Management ki committee ko tasmanga to position de ado department ko na jani isau lakjingi mang sida toren khung ki matam chan ken thopi ba akhoi adugi support pijaba aduga toren matadi yum sagalai se bari de department athu matam la thuk pu si ko hajini hai bu turen khonung si matam chana sengto oba mari lin department na sengto oba hai bu si projam gi apam oibutena tana sengri ba khoi gi natural disaster management committee gi maikei singdi su apam kaya phondong rak pasini adu bani le department na khoi gi isau tha laktri gi mangon na kari step lokholakpa gi hai bu do khoi punna yengmani gi batari pawdum jari ba ganasu yung khaigam ICTV News Moira Yauksan kumai manungda Assam gi hozai da khundari ba maitai singna Yauksan Sports pangthokre Yauksan kumai ing solusingani tara taret haina mingthonduna pangthokhiba Yauksan Sports aduda sana khona batanatana literary meet amadi cultural meet chu pangthokuna atho ehem tanake hauzik maroi ba pamo Sing Tonggi afaba mari lehna ba khona badani thogi thongdang hena lahoni haina Chief Minister N Biren haikre amadi Mahiro ni sing kutsa manga chatu tara hundoi na saruk yaduna ngasidagi Board of Secondary Education Manipur na lawba metric parikha hokre Aisri pawming tabirba singbu amkahna khurumjari